Шакунзенже Шыржевричила регионда сладилли чумыртем шабырдатса иртреш вырын-вырынба пордачуна Чываш ениде шучандалық парни күтменлік сеймілзе келже. Шубашкарда шыв юхи машинзене чарзалартна. Тебір хырушлық шешім. Выл тюбере йылдыр-ялдыр шешіне чух шинзен хызене мінлед ұтмалла. Күнберге бір ирден жүрентен тада специалистен нейца білдімір. Шере ислетсе жываган жумыр пақча жеземжен пызык савыныш. Уйрыма хына уды жулза кертне хышын гадеші. Ожы жумырба кымбада лайық шыдать. Шав вғытрах асладиде сахалмар булать. Хошчух сехрегі бардаган вайлы шишім ялгыжать. Кімзірдетсе жумыр жуны жух шинзем хызене мінледі дашыға. Шижим жишни жухни телефон багалаш майорамаш, пыхса жүремелі, шурол гашны жухни пиде опасны жандалық манагашты. Еп, например, пиде храп, асладили жомра, шүреме бічен урамра. Уйра болдан, юби сама неді майорамаш, тимір зэмбат неді дек майорамаш, уйлик тоже юрамаш. Рәнезен лажазем случизем нумай, кәдешсене сяпнизем. Килде кулматырашап шомарва кәденже, килде, вот. Тұқса жүреміз. Сварманда болдымыр паркра, онда бер мен крыши айне кайрымыр, лардымыр, нештады чупмарымыр. Я баслади гонжек келебе хамжине керес хуны без хланадым. Шуллахи чихор уже чучандалық пулымызын жинбери нигамбада жүтлемес. Шавынбада аслади авытна вғытра аша басран сыхланза анзат ергезене бұғынмалла. Пүртре болзан чынмалдан чүрежезене хупмалла. Шижемлі күнжіхне келзенже электроприборзене сүндермелі. Сүндермезесен шижеме қойымба не тұрдат, электричество, токсем. И чүрежімінде тымаламар, телефон зембе шамиге қалшмаламар. Келде бұлзасында. Шавынбегех пүрде шавра жижімгеже бұлзан хускалмазырдымалла. Вол хыйық тұқса гаять. Шумыр вғыдынже тада ширан херінже жүреме уйрымақ шывагеме юрамаст. Шишім чын малдан шывжейін күрінаган ябалана жабать. Мой шинже ылдын вajыра еғытты тимір даврашта электричествына хыйжине турдать. Шавынбегех шишім зарядне ебе күрік лайық ярать. Шавынбада уразене ады дұғынзан аванрақ пулмалла. Гидрометцентрдан білдерні дұрық Чываш тенре шумыр шидес юнгунченех пулма булдарать. Сывлыш температуриде ытла ошы булмаст. Шильвара шекунтра вуниге метр таран хывыртлықпа вәрі. Чываш тенгаларым Валей Алексей Енейкин, Екатерина Храмкина, Семен Антонов.